Tubahaye ikaze mwese bakunzi ba African Crispmen, tugiye kubabwira muri volleyball uburyo amakipe ahagarariye u Rwanda yatangiye imikino y'akarere ka gatanu. Amakipe ahagarariye u Rwanda mu mikino y'akarere ka gatanu ka VB Zone gatanu Club Championship yatangiye atsinda yose mu mikino y'umunsi wa mbere yakiniwe kuri uyu wa kane. Amakipe yose ahagarariye u Rwanda yari mu kibuga, aho yose yabonye intsinzi yaba mu bagabo ndetse n'abagore. Umukino wabimburiye indi mu wahuje ikipe ya APR Volleyball Club y'abagore ndetse n'ikipe ya Vision Volleyball Club yo muri Uganda. Uyu mukino utagoye cyane, abakobwa ba APR Volleyball Club, iyi kipe y'ingabo z'igihugu yawegukanye n'intsinzi y'amaseti 3-0. Hakurikiyeho imikino y'abagabo, harimo uwahuje ikipe ya APR Volleyball Club ndetse n'ikipe ya Cobra Volleyball Club yo muri Sudani y'Epfo, aho uyu mukino APR Volleyball Club yawutsinze n'amaseti 3 gusa. REG Volleyball Club niyo yakurikiyeho yicakirana n'ikipe yo muri Uganda ya UC, maze REG Volleyball Club itsinda UCU amaseti 3-0. Umukino witezwe na benshi ni uwahuje ikipe ya Police Volleyball Club yo mu Rwanda, ikipe ya Nemo Stars Uganda. Ni mu makipe akomeye muri Uganda, gusa ikipe ya Police Volleyball Club yegukanye uyu mukino bitayigoye ku maseti 3-0. Uyu munsi ku wa gatanu tariki ya 28 z'ukwa kabiri 2025, imikino irakomeza, aho ku makipe y'u Rwanda ikipe ya Police Volleyball Club ikina na Jesse Stars yo muri Tanzania, naho APR Volleyball Club ikine na KVC yo muri Uganda. Amakipe ya REG Volleyball Club na APR y'abagabo akaba afite ikiruhuko uyu munsi. Imikino irimo kubera ku kibuga cya Rugogo Arena ndetse na Old Kampala ho mu mujyi wa Kampala muri Uganda. Tubashimiye kuba mukomeje gukurikirana ibiganiro byose dushyira hano kuri African Crispmen, harimo amakuru ndetse n'ibindi biganiro bijyanye n'imyidagaduro, ariko nanone tubafite ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubashyirira hano kuri African Crispmen, aho buri munsi rwose buri kanya amakuru abagiye agezweho tugenda tuyabagezaho. Ntimwibagirwe gukora subscribe rero, kugira ngo buri kimwe cyose dushyira aha hantu kijye kikugereraho igihe. Njyewe turaza gusubira mu bindi biganiro tugenda tubashyiriraho na Dieudonné, ariko nanone tubabwira gukomeza gukanda kuri subscribe aho muri hose. Mugire ibihe byiza, reka mukomeze mwumva amakuru ndetse n'ibindi biganiro twagiye dushyira hano kuri African Crispmen, ariko nanone murekerereje buri kanya ko ibindi biganiro tugera tuhashyira bigenda bikugeraho mu ba mbere. Mwibuka gukora like ndetse na share na comment kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Subire mu kanya kari imbere.